Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa FC23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa washimangiye kutazigira na rimwe uva mu bice babohoye. Byatangajwe n'urezekanye kuvugira umutwe mu itangazo yasohoye ku wa mbere. Yasubizaga ku itangazo ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zashinje FC23 guteza umutekano muce mu bice igenzura, by'umwihariko mu mujyi ya Goma na Bukavu, ya muri Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, ndetse kabiri kugerageza kubikora mu mujyi wa Uvira. Kanyuka yashimangiye ko bitandukanye n'ibivuga FC23 itazigira na rimwe iva mu bice yafashe. Ati FC23 ntabwo izigera iva mu gace n'akamwe yabohoye. Uduce turi mu buyobozi bwayo turi mu mahoro y'ukuri kandi arambye. Abaturage bakoreye imwe ya amasaha 24 kuri 28. Serivisi zigenewe abaturage zasubijweho, ubukungu bwabo bwifashe neza, ndetse ibiciro by'ibiribwa biragabanuka kubera umusaruro mwinshi wikomoka ku buhinzi. FC23 kandi yagaragaje izindi mpamvu zishobora gutuma itava mu bice igenzura, ko ari uko amashuri akora bisanzwe, amazi meza n'amashanyarazi bihoraho, ikindi imibereho y'abaturage ikaba irushaho kuba myiza. Uyu mutwe washimangiye ko utazigira ureka ngo umuntu uwo ari wese harimo na leta ya Kinshasa ahungabanya amahoro n'umutekano mu bice byabo. Yashimangiye kandi umuhate wawe wo kurinda no gufasha abaturage ba sivile abo bose bahanganye no gutotezwa, kugirirwa nabi cyangwa se gukorerwa iyicarubozo n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyorwa n'abantu b'abanyagitugu. Ariko kandi imirwano ikomeye yuwe mu gitondo cyo kuwa mbere mu birometero bike cyane uvuye Kinyankuku hagati y'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CFDP n'abarwanyi FC23 muri Gupima Bukombo, teritwari ya Rucuru Kivu Amajyaruguru. Amakuru agera mu kinyamakuru Kivu Morning Post avuga ko imirwano yadutse mu gitero cya CMC ku barwanyi FC23 bari ku irondo. Ibi byatumye haduka imirwano yumvikanye intwaro zoroshye n'iziremereye. Imirwano yakomereje mu bice by'itaruye Gasantere nubwo bitabuje abaturage guhunga. Ubwo iki kinyamakuru dukesha inkuru cyanikaga inkuru mu masaha y'ingabo za FC23 zazi zikomeje ibikorwa bya gisirikare muri Gupima ya Bukombo. Hari igice kimwe kigenzurwa FC23 n'ikindi kigenzurwa na Wazalendo. Iyi mirwano ibaye nyuma y'iminsi igice cyo muri Gupima ya Bukombo hari agahenge k'igihe gito, kugeza ubu santire ya Kinyankuku iracyagenzurwa FC23 kuva yahafata mu mirwano iheruka kubabera, nubwo mu nkengero z'aho hakiri inyeshyamba zimwe na zimwe za Wazalendo. Kuva mu cyumweru gisindi mirwano yumvikanye mu bice bya Kahemba ndetse na Karambi ndetse na Mumbasha na Masha hagati ya FC23 na CFDP ikorana bya hafi na FDLR bitera ubwo abaturage mu mujyi wa Mweso. Nyamara ariko umwaka urashize umutwe wa M23 ufashe Goma, kimwe mu bikorwa byakanganije isi bikagaragaza uburyo umutwe wari umaze igihe kinini utakambira amahanga usaba kurenganzira bwabo bwubahirizwa, wageza bukanga kwiringira umuhisi n'umugenzi ukiyemeza gukemura ikibazo cyabo. Goma yo muri 2024 igihe nk'iki ni none nk'ijuru n'isi nta na hamwe zihuriye, ya none iratekanye ku buryo butigeze bubaho, ifite isuku, ifite ibikorwa remezo biri gukorwa hirya no hino kandi iragendwa amanywa n'ijoro. Umuhuza w'ibikorwa FC23 Colonel Nanga ku wa mbere tariki 23 Mutarama yaganiriye n'ikinyamakuru igihe cyo mu Rwanda, agaruka ku bikorwa byabaye muri uwo mwaka wose. Ni ikiganiro cyabaye Goma, asobanura ibyakozwe mu ngeri zose, anavuga ko urugamba rugikomeje kugeza uburenganzira bw'abaturage ba Kongo buzubahirizwa. Umunyamakuru igihe atangira kubaza ati umujyi wa Goma mwawusanze mute, washize umwaka mumfite mu nshingano, imirwano arangiye, ubu yamusubije amaso inyuma musanga ari iki mumaze kugeraho? Colonel Nanga arasubiza ati mbogamizi ni nyinshi. Ubwo twageraga i Goma ntabwo twageze nk'abantu bagiye mu misa, ibibazo byari byinshi, twasanze abaturage mu bibazo, amabandi yari yakuyeho amazi n'amashanyarazi, bari barafunze za banki, hari ibintu byinshi. Umujyi twasanze uri umwanda udasanzwe uri ku munsi, kabone n'izo mbogamizi nyinshi twafashe inshingano. Twarebye ingenzi, twahereye ku mazi yari yabonetse mu minsi 3, amashanyarazi nayo byakozwe mu cyumweru kimwe. Ibijyanye no gusukura umujyi twagizeho umuganda rusange. Ubu uyu munsi nababwira ko Goma ari wo mujyi usukuye wa Kongo. Twabonye ko nubwo hari ibyo bibazo, hari n'ibindi bibazo by'impunzi zirenga miliyoni z'abanyekongo bavuye mu byabo, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bufata nk'igikoresho. Nyuma yo kuzana amahoro, bo ubwabo basubiye mu byabo, basubiraho bakomoka mu duce twabo. Umutekano wabaye inshingano yacu ya mbere. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwarakwije intwaro mu basivile ba Wazalendo, abajura, abantu batazi gukoresha intwaro, habayeho kubambura intwaro. Umunyamakuru arongera ati umunsi mwavuga ko nta ntwaro zikiri mu baturage Goma, ko Colonel Nanga ati nakazi ko gikomeje ariko umusaruro ni mwiza. Ikindi cyakozwe no gukiraho inzego, byakozwe mu ngerenye. Mbere na mbere mu bijyanye n'umutekano, igisirikare cyagize uruhare mu kwambura intwaro abaturage, kurwanya abandi no gutuma umujyi utekana. Uyu munsi Goma murasinzira, nta rusaku rw'amasasu. Mbere byari amatsinda y'amabandi nka 40 voleur, ayo ntabwo agihari, abantu bakora imirimo yabo. Twagizeho polisi igira uruhare mu kurinda abaturage n'ibyabo no gukurikirana ibarizwa ry'amategeko. Uyu munsi Goma ugenda nta nkomyi, abaturage bajya mu kazi kabo bagataha. Umunyamakuru arongera ati usibye umutekano ibindi mwitayeho ni ibihe? Umuhuza w'ibikorwa FC23 Colonel Nanga ati ni imiyoborere. Ba guverineri babiri bakizweho, ba meya, ba burugumesitiri, abayobozi b'uduce dutandukanye bakizweho, abayobozi ba quartier, byose byakizweho kugeza no ku rwego rwa nyumba 10. Uyu munsi dufite umusaruro ufatika. Ikindi cya gatatu ni ubutabera, ni ibintu bigikomeje. N'ijambo ry'Imana rirabivuga neza ko ubutabera buteza imbere igihugu, kuko dufite intego yo guteza imbere igihugu, ni ibintu dufite mu mitima, niyo mpamvu tubishyiramo imbaraga. Hakizweho komisiyo ishinzwe kwita ku butabera, izarangiza inshingano zacu. Hakizweho inzego zihamye z'ubutabera, no kuvuga urukiko rw'ibanze Goma na Bukavu, ubushinjacyaha n'izindi nzego. Ku bijyanye n'ubukungu,
abagenerwabikorwa b'umutekano bijyanye no kuba abaturage basubira mu byabo, ibikorwa by'ubukungu byarasubukuwe, ubuhinzi bwarakomeje. Uyu munsi muri Ngungu muri Masisi hari umusaruro mwinshi w'ibirayi. Nujya kuri Garande Bariyeri cyangwa se Bunagana, buri munsi wabona umubare munini w'inka zinjira n'abantu bari gutabuka basubira i Masisi bari barahunze. Muri Nyiragongo cyangwa se muri Rucuru umusaruro w'ubuhinzi warazamutse. AFC yatumye hatangira ubuhinzi bw'ibigori, hahinzwe hegitari 400 mu minsi mike. Ndabatumiye tuzajya mu bikorwa byo gusarura. Uyu munsi ibikorwa by'ubukungu byarasubukuye nubwo hari indi ntambara yuko bafunze mu banki mu kwiba amafaranga y'abaturage b'Abanyekongo. Umwaka w'amashuri urarangiye, twagize hano hagati mu mwaka w'amashuri ku nshuro ya mbere intara ebyiri zombi zatanze indangamanota ku banyeshuri, ibintu byabayeho bwa mbere mu myaka 5. Umwaka w'amashuri warangiye undi watangiye mu mahoro. Za kaminuza, amashuri makuru byose byakoze ibikorwa byabyo nta nkomyi. Ibitaro birakora. Muri Kivu Amajyaruguru hari kubaka ibitaro, hari ibintu byinshi byakozwe. Uwo ni Kohune Nanga, mubyeyi n'ishoramari. Ibikorwa byo kubaka imihanda birakomeje. Hari ubuhamya mfite bw'umubyeyi w'imyaka 75 wambwiye ati mwana wanjye, ntabwo twari twarigeze tubona abantu bubaka imihanda. Umuhanda guma Warikare unyuze Masisi uri gusanwa, iryo n'ishoramari rigaragara. Umuhanda Rucuru Guma n'ibindi. Umunyamakuru w'ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda arakomeza ati ibiganiro bimaze igihe kinini bihuza n'ubutegetsi bw'Kinshasa n'ubu nta musaruro ufatika bitanga. Harabura iki? Nimwe mwanga cyangwa se nibo? Kohone Nanga arasubiza ati kuri FC23 twavuze kenshi ko igisubizo kigomba kuba ibiganiro bya politiki. Ibikorwa byose biganisha ku biganiro tubyakira na yombi. Nababwira ku bya Rwanda Rome, nababwira ko ibiganiro byatangira i Nairobi. Mu gihe turangije ibiganiro twese tubona Tshisekedi ari Rwanda atanamenyesheje abayobozi ba Kenya kuko tuyikeneye amahoro twagiye Rwanda. Ibiganiro byarakomeje bigera ahantu hashimishije, atamenyesheje abayobozi bangora twisanze Doha tujya muri Qatar. Nababwira ko ibiganiro bya Doha byatanze umusaruro. Ntabwo turagera ku musaruro ufatika ariko hari intambwe yatewe. Iyo ntambwe iriho itangazo riho twasinye amahuriyo, twasinye ibijyanye no kurekura imbohe z'abanyapolitiki b'F23 byakurikiye amasezerano ajyanye no guhagarika intambara. Inyandiko 5 zarasinywe, mu mahame 8 yarakuyemo 2 yarasinywe. Tshisekedi nta na rimwe muri ayo yigeze yubahiriza kugeza uyu munsi. Nta mfungo nimwe yigeze ifungurwa. Twatanze list nta numwe wafunguwe. Nagahenge ni kubahirizwa none bikozwe na Tshisekedi kuko kuri w'intambara n'ubucuruzi, kuri w'intambara n'uburyo bwo kunyereza umutungo binyuze mu gura ibikoresho, aho bibarirwa agaciro karenze, aho bibarirwa igiciro kirenze cyane gikwiriye, kunyereza ibyagenewe abasirikare, ibikoresho n'ibindi nk'ibyo. Agahenge kigeze kubahirizwa kubera iki? Ukuri nuko duhora dusaba iduha kugira ngo tumenye ko hashyirwa urwego rw'ubugenzuzi rugashyiraho igice kitagira ingabo zikigenzura. Kubw'ibyago bya leta ya Kinshasa yarabyanze. Duhamya ko amahoro azaboneka nyuma yo kugera ku gisubizo kiganiriweho. Umunyamakuru, hari ibiganiro bike kidaherutse gusaba bishobora kubera Kinshasa cyangwa se Rwanda, muzabyitabira. Kohone Nanga, ese igisubizo turacyakibona i Rwanda, turacyakibona i Rome, turacyakibona ku bigo by'indege hirya no hino ku isi cyangwa se ntituzi icyo dushaka? Icyabaye nuko twahawe ubutumire kugira ngo twitabire ibiganiro by'amahoro bishya, ariko tweretse Perezida Joe Lorenzo ikintu tudakwiye kwibagirwa ko hashize umwaka atewe umugongo na Tshisekedi wagiye Doha. Ntitwanze ubutumire bwe, twashatse kumenya uko bizagenda kuri gahunda ya Doha mu gihe tuzaba turi mu biganiro. Icyo nicyo kibazo, ese tuzagira Rwanda cyangwa ntituzajya? Tuzajyaho mu gihe twabwa ibisobanuro, dusuzume ibyagize Doha, cyangwa se byemezwe ko twasinye ibyemezo, cyangwa se byemezwe ko twasinye icyemezo cy'uko ibya Doha byarangiye dutangire bundi bushya. Navuga ko iyo tuvuga ibiganiro abaho intambwe 3. Ibiganiro niyo ntambwe ya nyuma igana ku bwiyunge. Bivuze ko mu biganiro Abanyekongo bose tuzaba duhari, hamwe na societe civile n'abandi bafite uruhare rukomeye ku buzima bw'abaturage batwunga. Ariko mbere y'ubwiyunge twavuga ko kuri iyi ntambwe ya gatatu dushimira abayobozi bo mu madini n'amatorero, abakiriza Gatolika na Anglikani. Dushima gahunda yabo mbere yo kugera ku ntambwe ya gatatu. Hari iya kabiri, kuri FC23 igomba kuba imishyikirano, kandi imishyikirano bafashe intwaro n'abarwanyi bafashe intwaro. Bivuze FC23 na leta ya Kinshasa. Ibi nibyo turi gukora i Doha. Niyo mpamvu dusaba gusubira mu mishyikirano kugira ngo tuganire guhagarika ubushyamirane ku mpamvu muzize ikibazo, ku kibazo cy'igisirikare, kuko FC23 izaba igisirikare cyazaza ha Kongo Kinshasa. FARDC yitwa mu bandi si igisirikare. Umunyamakuru Igihe, aho bugeze hari icyizere mufite ibi biganiro, hari ibyo musaba ko byoherezwa mbere. Kohone Nanga, tuvuga ku ngamba zirema icyizere. Kubera iki? Tuzajya dutema ibiganiro byo ku rwego rw'igihugu, haba Rwanda, Kinshasa cyangwa sandi ntazi, mu gihe abantu bari gukatirwa igihano cy'urupfu. Ntibishoboka. Tuzajya dute mu gihe hari abenegihugu bagenzi bacu bari gufungwa. Tuzajya dute mu gihe abantu 1000 bari guhunga, hari abashimutwa. Wakurikiye ikibazo cy'abarimo uwabaye perezida w'inteko ishinga amategeko Obemi na Bwana Shadari wabaye umukandida ku mwanya wa perezida 2018, bafunzwe nk'imbiba nk'inkwavu bajyanwa ntazi. Tuvuga ku bajenerali barenga 40, tuvuga ku ofisiye bakuru w'igisirikare barirwa mu magana bafungwa umunsi ku munsi. Birantangaza. Ese icyo ni igisirikare? Baza kubatwara buri munsi, kandi muri abo bajenerali harimo abategereje gufungwa ejo. Sintekereza ko ari igisirikare, ntekereza ko barenze kuba abasivili. Ibi byakemurwa kugira ngo habe ibiganiro by'ukuri. Ariko icyo tuzi ni kimwe, Tshisekedi ashaka gutinza ibintu, ashaka kujya mu ntambara, ariko gerageza kujijisha abantu. Yigira umuntu mwiza kugira ngo ashake intwaro, yisuganye, atangiza ibitero, kandi rwose ntazatsinda kuko nibishidikanwa. FC23 ni ingabo zidatsindwa. Nararanganisha amaso umunyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapro
barandika banditswe abategetsi ba Uganda birukanye abanyamakuru batatu b'Abafaransa muri iki gihugu nyuma y'igenzura rikomeye cyane ryakozwe kujyanye n'amatora ya perezida, aho Yoweri Kaguta Museveni wari usanzwe ku butegetsi yasindiye manda ya 7 yikurikiranya. Abagizeho ingaruka n'icyo cyemezo n'uwitwa Bastien Nuiri, umunyamakuru kuri France 24 muri Afurika y'Iburasirazuba wageze muri Uganda tariki ya 17 Mutarama, umunsi yatangazwa ibyavuye mu matora. Amakuru yatanzwe n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka RSF avuga ko Nuiri yageze mu biro bishinzwe binjira n'amasoko kugira ngo yandikishe uruhushya rw'akazi yari amaze kubona, ariko nyuma asabwa kuva mu gihugu. Yamenyesheje ko icyemezo yahawe kitujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo yemererwe gukurikirana amatora, asaba ko irinda y'igisubiro cyangwa se agafungwa. nk'uko inkuru y'ikinyamakuru Chimp Report bivuga, abashinzwe binjira n'amasoko nyuma bamuherekeje ku kibuga cy'indege maze ava muri Uganda ku itariki 20 Mutarama agenda akurikiranye amatora. Mu ntangiriro z'ukwezi abandi banyamakuru babiri b'Abafaransa bakorera radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI nabo babujijwe gukorera muri Uganda. Umwe yangiwe kwinjira ku mupaka mu gihe undi yemerewe kwinjira mu gihugu mbere yo kujyanwa mu ndege isubira iwabo. Nyuma gato yahageze, abategetsi ba Uganda bavuze ko abanyamakuru bari bemerewe gushaka amakuru muri rusange, ariko nta ruhushya rwihariye rwo gukurikirana amatora ya perezida. Inama y'itangazamakuru mu Uganda ishinzwe kugenzura ibinyamakuru yakomeje ivuga ko gukurikirana amatora bisaba izindi mucye zirenze ibyangombwa by'amakuru gusa. RSF yavuze ko abanyamakuru bubahirije inzira z'ubuyobozi zisanzwe kandi yamagana ibisobanuro byatanzwe n'ubutegetsi. Bavuze ko ari ingamba z'ubuyobozi zo kwitambika akazi k'itangazamakuru. Leta ya Uganda ntabwo yakizagaragara itangazo rirambuye kuri buri dosiye ku giti cyayo, ariko abategetsi bagiye bavuga kenshi ko abanyamakuru bose abo mu gihugu n'abanyamahanga basabwa kubahiriza byimazeyo amategeko y'igihugu n'amategeko agenga akazi, cyane cyane mu gihe cy'amatora akomeye. Leta ya Uganda ariko kandi yatangaje ko imbuga nkoranyambaga zongeye gukomorerwa nyuma yo guhagarikwa kubera amatora rusange yarimo guhangana gukomeye mu ntangiriro za Mutarama. Kuri wa mbere umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muzikene urwo yatangaje ko urwo ry'itegeko ryari ryahagaritse imbuga nkoranyambaga, ashimira Uganda ku nkunga n'ubufatanye bwabo mu gihe cy'amatora. Muri iryo tangazo Jean Muhozi yashimye Abagande bagaragaje nk'abantu bakomeye ku isi. Yagaragaje kandi ko gushyigikirwa n'Abagande byamuteye we n'itsinda rye ubutwari bwo kubakorera, asabira imigisha igihugu ndetse n'abaturage bacyo. Muhozi yavuze ati uyu munsi turakomora imbuga nkoranyambaga, nashimira abaturage bose ba Uganda ku nkunga n'ubufatanye muri iki gihe cy'amatora. Yongeraho ati mu by'ukuri muri abantu bakomeye mu isi kandi mudutera ubutwari bwo gukorera igihugu. Imana ihe umugisha buri wese. Mbere y'amatora Leta ya Uganda yatangaje ko mu gihugu hose internet yahagaritswe, bigira ingaruka ku mbuga nkoranyambaga na serivisi za satellite, ivuga ko ari ngombwa mu kurinda umutekano rusange mu gihe cy'amatora. Mbabwire kandi ko umuvugizi w'ingabo za Uganda Major Felix Koreigi yaciye amarenga ko ingabo z'iki gihugu zigiye guhagarika ubutumwa bw'ingororomoro muri Somalia zimaze imyaka 19. Amakuru y'uko ingabo za Uganda zishobora guhagarika ubutumwa yatangaje ubwa mbere n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muzikene Rugaba, wavuze ko mu myaka 19 muri Somalia vuba cyane bateganya kuva muri icyo gihugu mu buryo bwuzuye. Mu kiganiro umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Major General Felix Koreigi yagiranye na UBC yavuze ko igisirikare cy'iki gihugu cyakoze byinshi muri Somalia mu gihe kimazeyo. Major General Koreigi yagaragaje ko kuva igisirikare cya Uganda cyajya mu butumwa bw'amahoro muri Somalia 2007 cyahagaritse intambara yahuzaga abenegihugu bwabo ndetse bemera kwicara bagirana ibiganiro hagati yabo. Ati turabizi twakoze byinshi birimo gutuma abanyasomalia bari bafitanye ibibazo bemera kwicara bakaganira ku buryo bahagarika imirwano ihora ibahuza, kandi ikirenze kuri ibyo no kwemeye kubigirana ku butaka bw'igihugu cyabo. Yakomeje avuga ko iyo ari intambwe ikomeye kuko ubundi ibiganiro byo kugarura amahoro muri iki gihugu wasangaga bibera mu bindi bihugu birimo Kenya, Ethiopia na Misiri, ariko ntibibyara umusaruro kuko byabereye hanze. Yagaragaje ko mu kindi gisirikare cya Uganda cyakoze gikomeye kandi cy'ingenzi ari ukugarura amahoro muri Somalia ku buryo hongeye kubaho amatora y'umukuru w'igihugu. Ati twabafashije gutuma hongera kuba amatora mu gihugu amaze kuba inshuro enye kugeza ubu. Kuva 2006 byarashobotse ko perezida wabo avaho bitanyuze mu kurasana ahubwo binyuze mu matora. Uganda imaze igiri ku isonga mu kugarura amahoro muri Somalia kuva 2007, gusa Al-Shabaab iracyagaba ibitero bitandukanye by'iterabwoba muri iki gihugu kiri mu ihembe rya Afurika. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Sudani y'Amajyepfo abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe ngo bazereta mu gihugu zirimo gutegura igitero simusiga sisi Operation Enduring Peace ku mutwe bahanganye wigaruye uduce mu ntara ya Jonglei. None zasabye abaturage bose kuva aho hantu mu masaha atarenze 48. Abaturage bose n'abakozi b'umuryango w'ubumbye bari mu duce twa Nyirori, Urori na Kobo twiyo ntara basabwe kujya bashobora kurindwa mbere y'uko iki gitero gitangira. Ku rundi ruhande mukuru w'umutwe wa SPLA we yategetse abarwanyi bo gukomeza urugamba kugeza bafashe umurwa mukuru Juba. Intambara ikomeye ikomeje gututumba muri iki gihugu gishya kurusha ibindi ku isi hagati y'ishyaka SPLA riri ku butegetsi rya Perezida Salva Kiir ndetse na SPLA in opposition rya Riek Machar uherutse kwirukana muri leta we yari vice president ndetse akanafungwa. Umuvugizi wa UNAMIS ingabo z'umuryango w'ubumbye ziri muri Sudani yabwiye itangazamakuru ko abasirikare bayo bakiri muri Akobo kugerageza kugabanya umwuka mubi uhari. Abarwanyi ba SPLA bafashe umujyi wa Pajut nyuma y'imirwano ikaze mu majyaruguru ya leta ya Jonglei. Ibi byatumye UNAMIS itangazo ku cyumweru isaba leta gushyira imbaraga mu kurinda no guhagarika imirwano ku bw'inyungu z'abaturage. Ikigo gifasha mu by'ubuvuzi Médecins Sans Frontières cyavuze ko cyakuye abakozi bacyo bakuru mu karere ka Akobo nyuma y'amabwiriza asobanutse yatanzwe n'igisirikare cya leta. Imirwano ikaze imaze igihe mu gace k'uburasirazuba bw'iki gihugu aho ingabo za Sudani y'Epfo ziri kugerageza guhagarika ibitero by'abarwanyi b'umutwe wa Sudan People's Liberation Army in opposition hagati ya
2013-2018 abarwanyi ba SPLA bakuriwe na Riek Machar barwanye n'ingabo za leta mu ntambara ishingiye hanini ku moko yahitanye abantu bagera ku 400 abandi benshi bahindura impunzi. Mbabwire kandi ko leta y'u Rwanda yareze leta y'Ubwongereza mu rukiko mpuzamahanga nkemurampaka rwo mu Buholandi bijyanye n'amasezerano kuri umukire w'ibihugu byombi byagiranye 2022. Umwaka ushize leta nshya y'Ubwongereza ikuriwe n'ishyaka rya Labour ihagaritse ayo masezerano kandi itangaza ko nta kundi kwishyura kugendanye n'iriya gahunda kuzakorwa kandi u Rwanda rwahebye ukundi kwishyurwa kose. Nta byinshi byatangajwe ku miterere y'ikirego cy'u Rwanda ariko inyandiko y'urwo rukiko rwa PCA Permanent Court of Arbitration rukorera mu Buholandi ivuga ko leta y'u Rwanda yatangiye icyo kirego ku itariki 20 Ugushyingo k'umwaka ushize. Ntacyo leta y'Ubwongereza yari yatangaza ku mugaragaro ariko umudiplomate w'Ubwongereza BBC News gahuza miryango ko iki kirego cyatanzwe. BBC yagerageje kuvugana n'uruhande rwa leta y'u Rwanda mu gusubiza mu butumwa bwo kuri WhatsApp mu butegetsi ku Rwanda n'u Rwanda yoreje BBC inkuru yo mu kinyamakuru The New Times cyugamiye ku butegetsi bw'i Kigali. Iyo nkuru ya The New Times ivuga ko ikirego cya leta y'u Rwanda gishingiye ku ishyirwa mu ngiro z'ibihugu byombi byari byemeje muri ayo masezerano. The New Times isubira mu magambo ya Michel Butera umujyanama mukuru mu bya tekinike wa Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda avuga ko u Rwanda rwabanje kunyura mu biganiro byo mu rwego rwa diplomasi mbere yo kwiyambaza urukiko. Butera ati u Rwanda rwabanje kugerageza gusobanura aho u Rwanda ruhagaze no kwiga ku nzira zakoreshwa nyuma rugaragaza ko rufite ubushake bwo kuganira harimo ku gusoza amasezerano mu buryo bwiza. Kubera ko bitagejeje kumva ibintu kimwe twakoresheje inzira yo gukemura amakimbirane iteganyijwe mu nyandiko mu masezerano. Inkuru y'ikinyamakuru The New Times ikomeza ivuga ko u Rwanda n'Ubwongereza bari baremeje ko hari amafaranga rwagombaga guhabwa ajyanye no kwitegura kwakira impunzi zivuye mu Bwongereza. Ivuga ko icyiciro kimwe muri ayo kijyanye na miliyoni 50 z'amapawundi asaga miliyari 99 z'amafaranga y'u Rwanda yagombaga kuriha u Rwanda. Aya akaba arenze igihe cyo kwishyurirwa muri Mata umwaka ushize. Ikindi cyiciro cyandi nkayo ivuga ko ugomba gutangwa muri Mata uyu mwaka kugeza uyu yose akaba ataratangwa. Umwaka ushize umuvugizi wa leta y'u Rwanda urande makuru yatangaje ko Ubwongereza bwasabye u Rwanda guheba bucece amafaranga yari asigaye kwishyurwa. Mu itangazo icyo gihe umuvugizi wa leta y'Ubwongereza yavuze ko nta kundi kwishyura kugendanye n'iya gahunda kuzakorwa kandi u Rwanda rwahebye ukundi kwishyurwa kose. Mbere y'uko Ubwongereza buva muri amasezerano bwari bumaze kwishyura leta y'u Rwanda miliyoni 240 z'amapawundi arenga miliyari 170 z'amafaranga y'u Rwanda mu kwitegura kwakira abasaba ubuhungiro bavuye mu Bwongereza yashejwe nta muntu umwe woherejwe muri iyo gahunda. Leta y'Ubwongereza yatangaje ko idateganya kwishyuza leta y'u Rwanda ayo mafaranga yari yamaze kuyiha. Ubutegetsi buri mu Bwongereza atari bwo bwagiranye amasezerano leta y'u Rwanda. Butera avuze ko amategeko mpuzamahanga ateganya ko ibyo gusesa amasezerano bitareba ibyo leta yiyemeje byari bikiri mu masezerano mbere y'uko aseswa. Ayo masezerano yo kwakira abasaba ubuhungiro bageze mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko yari yashyizweho umukono i Kigali muri Mata muri 2022 hagati ya leta y'u Rwanda na leta y'Ubwongereza. Icyo gishyaka ry'abakonservative niryo ryari ku butegetsi nyuma y'uko ishyaka rya Labour rigeze ku butegetsi mu myaka 2 ishize. Minisitiri w'Ubwongereza Karere yatangaje ko ayo masezerano ko uyu mukira yapfuye asohoza isezerano iryo shyaka ryari yatanze mu kwiyamamaza. Inyandiko iri ku rubuga rw'urukiko ivuga ko urubanza rurindiriye gutangira ndetse ko n'igihe ruzamara kirindiriye. Urukiko rwa PCA rwashinzwe mu mwaka wa 1999 nk'inzira yo gukemura amakimbirane yavuka hagati y'ibihugu.